Yadto ini subay inyo ipamong ha duha tay manghudtay ni. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Subayat ini pangayo ni dua patay manghud nato. Bukon congratulation. Kanganay congratulation ini bahasa si mga milikan bukon ini bahasa ta. Iwan bukon ini panghindo sinakamata. Sa ipanghindo sinakamata insuway tapamungon kanila barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma amin. Allahumma amin. Thumma amin. Amin ya rabbal alamin. So insyaallah ta'ala tuan daw adlaw ini hamahapon ini naubos na impakaradyaan mo sarta inikaw kasaksian na singkatan kataw tay manguranta sinahalal kawin na kaw adlaw ini kada naagad na rukun iban na syarat sing pagkaon iban nito na haaturan kabayaan si Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amura ini impagtiaw na akamata iban be ini ingkaluhay sinamo in panghindu sinakamata Islam bukod mataw nin exhibition niya karna inakamata di maak pahinang marayaw iwan makaan di mabaya in Islam mugat iwan sumigpit in pag-akama pa manusia sa manusia ay nagpasigpit manusia ay nagpauno ay nagpahunit kaniya inna Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha paluhayon katan sino Allah talang pag-akama na impagtiyaw kung parakala pag-akama impagtiyaw parakala pag-ibadat impagtiyaw paghalal kawin parakala sin aturan kabayaan sin Nabi nasuway kita magagha aturan sin Allah iban sunnah sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam harapon ni mga magsantik ni mga magtakdog ni mga mag-usikong iban na si mga di patukunin baba iban usugalam sin tuadlaw turum sarta rin sila man sinahalal kawin na sila naus na sila tiyaon